Kicheng sikari tang ni madivi manjat to businessman Ujit Gupta payment pen football kachipate kibipon. Sang pi mauni teron pi ahe malong pen kaveda da puthak apinan Anthony rong pi pen pherang ke mai kang. Kesing long phomai phula pen kong chun bang akimi suri hini rang kora ka thompen suri hini rang kora pho pharman ke claim ke dam jia phan seme ke deng pon. Kicheng sikari tang ni madivi manjat to businessman Ujit Gupta payment pen football kachipate kibipon. Jakhong po ni phai trocar ni manja homegar patro klamalong manja sport association pen chipatir piponsi manja hichialong kido Rama Sankar achorkar itang nima divi mate Ujit Gupta payment pen football mate devak kapatiku kachipate pangchengkon labangso kachipate ponalong kadu kabe krehini FC ang bongsi chipate padupon lapen labangso kachipate kangpu ponahut FC ke thomatum aphan jersey pipa jerpon bangso kangpu ponalong aluhiaman pen kachitong dut MLA Bida Singing Leng District Center Commander Ajit Das Manja Bazar Committee President Mohan Singh Timung Manja Auto Rickshaw Association President Bobby Jidung Manja Sport Association President Sarthi Inki Manja Bihak Lembangpu Ujit Gupta Lapen Pinang man kido tum chitong dun Kicheng kachipate ponalong Little Star Lapen Ep Chapa ang bongsi chipate padupon News Report Public TV Karbinwa Sang pi mauni teron pi ahe malong pen kaveda da puthak apinan Anthony rong pi pen pherang ke mai kangi Kedam tang jakhong po ni phai player ni Pohora Chandra Singh rong pi arong amikar Anthony rong pi achor mamuni teron pi kedam tang bohom kuru jakhong po ni phai hiniar ni pen hemalong pen aveda da puthak apinan Anthony rong pi pen pherang ke mai kangi padepo Lason si alang litung kacubo ce rapta ningkan cricket thoman dulu lapen asupo ta inut lo pusi pherang ke atum along nang chethandu lapen achor mamuni teron pi nahok le do pusitami uso phan chijin sora hemalong an chiwang pen imisen je phan chingki chethana pusi apinan Anthony rong pi pen chuning bipo तो पिनी अप्रांसी के द्वार बगरे फेरंग के तंपान आकेरो पेपर पेगलो पिनी नील तुम आकिसुंग आके फूपना जने से नाले तुमपान चोफालो लपनाले तुम के बांग पंता में आकेरो पेपर पेगलो नसे नॉन नीली आकिसुंग के जेठानी के लैंडलो नीली हेमचोर किरम तांगानी पेन देवबारानी पेन चेथेगलोंग लेदेलो कोना तोंगे दाम ने कॉपी तोंगे क्लेम ने को सोने ने तुम चिचिनी ने दलो निरे तुम दोनरा पुरियार अंता चार जुलो जरपो जरपी अंता लसन से चार जुलो बनता में चिनी ने दलो प्लस नंगे तुम फेरंग के माय पेन मते ट्रुदी पेन से निले तुम उथर किचिरी तुजी फान बोर इलो निली चोरबांग आवे टू दैट माने चिथेगलोंग ने दलो मते नन अंत चलोंग ने दलो खबर नीलिमेन बंग नॉन चिथान तो नीलिमेन बंग के एंथोनी रोंगपी लापे नीली हेमसोर मेन बंग के संपी मामुनी तेरोन पी लापे नीली सुपो मेन बंग के लिमुएल रोंगपी लापे नीली तुम के चपाचोर टांग के निंकान क्रेहनी मते क्रेह थोमन दोलो लापे नीली हेमसोर नॉन नोहक ले दोता के चे वांग टू पेन पुथोत नि तुम lahin ke chethan pen kopi ke sung kopi ke dup pen mani tung ke chethani mate ke chepa ke ngi phansi uthot no hok le to tami ke chuning ri chulo nale tum kone karbilong re beta mate la ferang ke mai pen sina tum phan leching to aprang si nale tum phan media akorte nale tum phan pen ilihin pen akiro
pilo nang tum dak nili tum hem an atala nili mu akisung kisung pikalong nang tum ke ban ban kedo ko alam Karbi Anglong mate atau kono itu semena tum pacetak ji nang kiri piji nang ta le piji bangsi nang tum chuning lo chok phalo nang tum ke bang ban pura paper pick lo asia hok lo nili mu sumu an la pen osuta alam te kaciri alam sote ningrom alam suste kaciru ason si dolo nasi alang ke matha sung ong lo asia for bang ni le ha towar lo masa me kijui pon linda pon lo aning pamina aning parong nang kusi stame aning bang aku ahut na chiduki ditia so nasi kinang sabang kelalo alang lino hak dos tame kuthot hem ke bang pen ajar lama kam stame kaching wai long pa meji le pen kache than pen ajar stame atowar ke long je phan ke mesen je phan alang li hem che bang sera kasonte me pigalam lo mesen ji lasi litum kichu nili atipo hepeng kichu nili dun kelalo alang li wang sera ra pen kadu ko belam sthani pansi nang tu media ho pen nang pachini tha banari pik tha pusi nang tu han angno che than ni Dongka muka malong agriculture department na hinpen Kisan Morcha tumaphan sai katikia se ke kipipon Kedam tang jakhong ni phai trokar ni nijang Karbi Anglong dongka muka malong agriculture department na hinpen Kisan Morcha tumaphan sai katiki aseke kipipon non ki thormi owe ki mia tumaphan boreng abar sai phan choton ding de pen pen sai katiki pen da me thanga keng charjap I un mate ise hem tu na phan chepang reng pon un pu alam than pon pen ini nijang Karbi Anglong dongka muka marong supialom agriculture department na hinpen patir pipon si Kisan Morcha tumaphan mate sai katikia tumaphan kasike pon ame kangi pon labang so me long alihiaman apeng pen kachetong dun district officer sar bisujit rongpi lapen nijang Karbi Anglong block silkep avidisi chairman atunta chetong dun bangso me long bithung reng thama constituency ang kangkido kithek kheriatum ongdung sai kachuti kiara atunta chetong dun Siki ki pipon lake district officer sar bisujit rongpi alang li mithang amasi seke pipon lo lapen bangso seke ki pi ame along seke ki pipon ason do anta kachetong dun arat do anta aning chiber thipen arjudun si bangso seke ki pipon ame ing samjin pen pajut pon lo tusi nilitum public tv Karbi Anglong a channel a pherang ke hin pen bir taripun la News Desk Report Public TV Karbi Anglong Karbilo charlia song mate ke singlong pha tom kedam tang bo signify kora sir kep arni surini rang kora thompen surini rang kora pha pharman bang phukang wai kachepate along kachepa hai pon atum pini semi kedeng pon lason si khai lapen longri long pat kacharai kom dun jipu akemang lapen khai amoy ar bung pu hok ponsi Karbilo charlia song mate ke singlong pha tum kedam tang bo signify ingkora sir kep arni ke singlong pha tiri pia sahem along bang phukang wai mate election pado ponsi mai phuang hoi apharman mirjengkro lapen kongchun bang ang hoi apharman George Timong atum pen surihini rang kora thompen surihini rang kora pha apharman chepahai ponsi pini jakhong ko ni phai pho arni KSA methang tiri pia sahem along KSA ke doan claim bang phu bang phi atum athengno pini seme dengpon tangro bang so seme ke dengpon along pherang ke atum karjupon ahut nangke thak don ke jese metpet lokacharli ahin anat ke paprang don akenang sotputa mai phu pen ningjepon ang parta West Karbi Anglong lapen Meghalaya adoya hoy apu thak sitame un an pen ke nilitum ke se ahin penta arjap dunji puta nang pachini don lapen halapu kongchun bang George Timong pen pherang ke thengno nang kaning je don ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimahasa arat akari article 244A mate autonomous state sitame kachelong wekji aphan sitame kachesong engton ponpe puta nang pachini don lapen maipu kongchun bang atu bahaini sitame khai lapen longri longpat kacharai kom ponji aphansi seme dengpon rinti
সরকার তোমাকে সেন্ট্রাল সরকার বাদে পালি আসাম সরকার তোমাকে কার্বি আংলং ফান হেম্প্রেক কিপিজি তোমাকে ani pok mata theda son pi ani hang pusami pi un ide raso sina mano athema hempre na pilo pulonte kumani atum mane tong pun palang sarkar lupupna u khalaso kachama tha do ko jone asam government tum setame ini tum fan hempre na pi lu mata theda Saya silang sudah, la so uniform singapore tu tak ada, karbing long long non pakai ke kam kita jadi argen sih, kalau kam kita cuma masuk uniform civil code apa tak pakai ini tum lo draft kiba apa kopi tan long le kalau ada kita do avele ini tum study pembenahan apa just sampai pakai uniform civil code pulau te isi akime nata do kahin nata do Kasi kalau dah non kupisi laso UCC lo pontia lo kupisi kedo kabe mahala ban chinina kasi chinne apa mate komen ki pima ni muda serkan stadina belum seperti itu sir Meghalaya kali Mizoram pe Nagaland kan ke already afran la article kita mata tu kalau tu mereka mana la state ini kan naik baru complete sudah mengalan baru complete oh dah tapi namun kan la kan ke cepat lah kita ladang ini kumandang ke lalu deh nah kalau so exact draft long kupisi kita mahala ban chinina ko akhir ini tu kok pulau jangte ilmu mereka ham ke beri lah bagi majoga ada indigenous tribal so tu kasih per bangke tribal so tu bangke lah ke ham ke bagi nang so isi kere meme anak tu sa akhir me anak tu nasi akhir me na pulau ke ham ke tu nanti start ke akhir nuna pulau jangte itu ham ke beri jadi Fransi bangke UCC orang bangke itu sini bangke because it's a very sentimental very and situation bang boleh kan komen kita bertanya tentang itu sorry silang border anda bagaimana di daerah di situ ini boy fish sampai lepas orang begitu lah kabia artu council bang klub memorandum bidang bang nasiling lepas tongkang bang memorandum bang bang mereka tu setelah tu tamu kita tu kasut kita menjadi pilih pilih masuk berita gelong tengke kalau ada state government atau kita ngialang tu kasih council atau bang kalau ada tamu kita ada nili kita arni bang ke udah local MLA lakukan council representative bahini bah langsung kita mani mana pipan ke kita buka berkalung le kasih isi mana lalu very serious isi council kita sini public tak cuman kalau dah ni kita visit tak mesti public tu mereka cingki than mesti kalau tu kami isi orang mana cuma itu council itu asal itu mana lakukan kalau dah tu kan aning pakai tekan te kalau dah kisi council asal pen cak tekan jima kalau asal kemat pen kalau bangsa orang kita asal council asal orang tak ini miliar dan ada mah kalau dah kedo arong asal orang ke kaki mata kapiri tu sampai akhirnya buku parai pen bangke mungkin nak tengok leko misi bang itu mana tekon son do kopi atau apa dah kalau belum mungkin kaya sudah main non ke si vigilance community semua dah kita lokal lah tunggu masih biasa kita tu kalau masih council sort mana lah importance kita ada macam itu long di anda kita pergi legit kita mesti kita mau ada fungsi ani kita Nili Karbi Student Association starting from unit, sub branch, head branch, regional, lapen central committee lo, Klembang pu bangki, cung an phanta nili ninga klong kai akiro pilo, alang litum nili pan insi anina chithe ajoine that he will do something for the Karbi Student Association or for the Karbi community pu, pining sontak Klemi po aning na si Tepen nilipan laso kedamtang
ani KSA election kitu hudalong nilipan ongdung abut pen nilipan na pahai lo lasi nililang li tumhan ki pugang tu ngala pulo nang tum ni pabiri nililam cak ko ana election campaign uta ko ana nililam cak na chipian ta nilim un an the an ke ana mer tume pen nilim pachuni phansi na pachun PhD si nilim pini ja ko na cak tulo la pen Fransi ilitung kake mata Hong Kong matriculation percentage kimimi polam ilitung malong rilang matriculation percentage kimimi kupi mimi da titima polam ilitung chini wek nahi lagi ilitung foundation mate ala LP level lo hai nursery level lo ilitung kichok che kimimi ajonil lasi ilitung literacy rate mate matriculation percentage education hin kapa pidun hu puang lake kupi pon ma pulo te lake foundation ke meme pon la sela so foundation kupi posi meme te ma pulo te ilitung chini rek nai athe ilitung ke infrastructural development ba ilitung RDP pro human resource development ba ilitung RDP pe da kachali hin ba ilitung RDP pe da building ki kim penine son IB ki kim ason buildings ki kim la son importance ki ro ilitum kachali hin ba ilitum importance ki pede lasi ke ba jilangani ba ke nilitum under the leadership of Sir Mirjeng Kro our honorable president nilitum chengbai chengsai pen ke ba jilangani ba ke education mate human resource development ba ke unan la so kapajing turi pan nilitum mori ponji la athema angkur kunasi ki chok chima pun nilitum chini lo la sala so angkur bang direct se wrong permission ni fan bangsi nilitum klepon lapen karbiang lo termas council atum da aja tim bang ke importance ki pun chenai education hin ba alang li thanda ni lichuning rilo of course I welcome the development done by them alang litum development kam klepon lo la mesen lo but you also will have to take what to say action on all those teachers or all those people involved in all those malpractice in the foundation system at LP school alang li thanda action en hai nanji nasi kewang jilani te chok chema hala foundation lo komasi ke chok chema pu lake KSA pen action enji komasi primary school lo komasi ka gundugul de titi kupi posi quality education avade titi mala primary school lo pen KSA pen action enji laso lo karbengo termas council lo tumta na chirap do nanji kenal sot protect de komasi school dam de ma koma SMC a president secretary si ala pene kusolo mid day meal panglima on the spot council ta suspend ba action enji kali program te ilitum so kedam tangan ison si la so humu bang dobong education system bang change ndelo la pen karbi ya khai kar inai autonomous state so called autonomous state na hang piglo tema ilitum chesong piglo ilitum karbi yang ngorat ilitum chini ni je central government ke B2 formula se hodai apply B2 means first B apilo bundle money last ke B1 ke bundle B2 ke bullet nali pan tangka na piu hupu tangka jong sinang li enunde pulo tang nali pan na apo bullet lagaro lo formula but we will not compromise tangka pa thinang ni litu lasi autonomous state aja strategy bang chance ni dolan ili tum dak long live go back pele he prege ke loi gale da is strategy jo lage sol public forum long chethan no la se hala autonomous state ke hang strategy da aja ali tum chela ko chet ili tum ke bang jila ani 500 se ke song bang antani thank you ini tum ka bilu chode song hin pe ke dam tang tum 29 ni tum dak kilik ke tu ke bang ji 2023 to 2025 pan ka bilu chode tum president secretary mate da ke secretary punji ke tu ke cari punji pan aku gamai pondoro ini lihat sama dengan tum nak dah nak kita untuk nak langsung semua kita informan je nak tum kado media ke hai tum nak kita untuk turun lo asi nili jongjung yang tadi mana pun lo non lah kimi itu kangwai itu kangwai ponong po patum handang ke itu kirang journey alang tu penaan jetu alang tu isi experience holder leadership alang tu dan ke damtang gitu atenio tum klaim tekan dia kam apa itu kado beda sini je kagang long pre burning isu kan tu
mungkin lagi kita itu lempon itu song pun itu hal itu lempon tuh salah naniga barim lo amat lesel su SE tu kan person si ke pang tang ponang si ba kan person si claim ke tam nang si ba su ka lam ki se kon kadam कैसे पंटांग पुनाई बुते जेंसी बंके कार्बिलो चार्ले सम के वेरियस ला बंके इंटरव्यू चिन्नो पेनांग टू नॉन अफेक्शन नन दुको सम जेंसी बंके हाल तो यूनिफिकेशन प्रोसेस बंके नॉन जिसु लसो किरांजी तेनुर तुंबांग लसो प्रोसेस बंग पाटे कोन को बुते लिंक किदा बंग दु कला सो योसी चुंदेलो बुलंते इतुम पेनांग कर बिखे इस तो तमे लाबेन के itu akaprek district bupen itu asam itu pambadam untuk dah mainly bang education bang tenang pat hidup bottom line sih itu result long excessive result temen tu peningan bang si akem itu helong lo lapen ke akaprek itu development hin lanam lo pute itu United Nation Organization itu UNESCO declaration temen itu helang ni lagi tak itu 17 goals itu mana itu hal tu meaning hello lagi development has 17 goals and education dah itu lapen ke that justice system itu that itu political itu rights system itu kaprek indigenous itu protection itu rights temen dah itu hal itu cara ekonomi fan hal lang lang lo putih itu long late itu kalang lo border temen kalang lo dan political rights sambung kurang te itu bang kata article 244 itu hai kata we epachon bani fan je development only je infrastructure development to meaning mai itu kala lang pun jorban jok ya thema ke damta pe ana aji kiting dikket ason lo itu bang dak itu autonomous state movement dolo 1986 develop dan kita so along this time itu armed struggle to me dolo lai kado we ke do jok dak itu movement itu than pama itu development bang akapre district ni ilitung Guwahati pene compare am de ku sampai pidi